دونك افوس دمقراني إذا بنت كفايلي تمس شامش مني. الزول في اللاكون الزول في اللاون يتفرفر والمرا كنزرا كل ثكاين نجمع دما يثمثن أكني سنقار ذنيقو بريد داو بريد ديوارغو بريد نكينيا وسندا يا وين ذي ثمورث وين ميسا عمين العمريس 35 سنة أثان ذي الحبس أكني سني هو دخل من ثمورث غاتي دناوي نكيني الدنيا غوال ذا حلوان ينازورن يشنون استقبايلي وقيل فيكم دعسوا شنو استقبايلي واش تستثمر غويث ما يثنون هنايا كل القبايله كل ما صنت السلطه كاينيه زعما ذاك لنا ومستحق الفعايل نسن في الدون ذي الفهم. Je veux dire quelques mots. Mon souhait, avant de mourir, nous allons tous passer par là, c'est naturel. Il faudrait que nous fassions l'union. Nous devons rester pacifiques. Nous devons être cléments. En ce qui me concerne, le peuple le plus mûr, le plus avancé, le plus démocrate, c'est la Kabylie. La Kabylie, quand elle aura son indépendance, mon espoir, c'est de faire les États-Unis Tamazir, de la Libye jusqu'en Mauritanie. Nous vaincrons. Pour la simple bonne raison, nous avons toujours été là, nous serons toujours là et nous continuerons de l'avant. 1 minute de silence pour tous ceux qui sont en prison et pour tous les militants qui souffrent du matin au soir. Merci, au revoir.